Kvalitetan san je ključni faktor načina života koji ima veliki uticaj na cjelokupno zdravlje. Drugi uzročnik za naše zdravlje nakon sna jeste pravilna ishrana. Nutricionisti dnevno preporučuju da uzimamo 5 obroka, odnosno 3 glavna i do 2 međuobroka. Svi mi preporučujemo 5 obroka, da imamo 3 glavna, doručak, ručak i večeru, gdje ćemo imati nekako balans 45 do 55% da budu ugljikohidrati, 25 do 35% proteini, 25 do 35% masti, da imamo 2 manja obroka, 2 užine, da li će to biti u vidu voća ili u vidu orašastih plodova, to sve zavisi od osobe do osobe, šta kome godi, šta ko voli. Tečnost je izuzetno bitna jer naš ljudski organizam je izgrađen od 60% vode, znači voda u našem organizmu utiče tako da nam održava temperaturu našeg tijela, utiče na metabolizam proteina, ugljikohidrata, masti, vrši transport materija, dobra je za kognitivna svojstva, znači za sve i svašta je bitna. Najbolja je voda sama. Pored vode prirodno cijeđeni sokovi, da li će to biti limunada, naranđa, grejp, nije ni bitno, da će to biti neki miksevi. Stvarno nije bitno, ali što više tako tih zdravih varijanti, to je bolje. Kada je u pitanju hrana, nutricionista Imamović savjetuje da se, ukoliko je moguće, posvetimo uzimanju organske hrane. Svi imamo i omiljeni napitak bez kojeg dan jednostavno nije potpun, a to je kafa. I dok lagano ispijemo kafu, rijetko kada pomislimo šta ona čini našem tijelu. Ono što se nikad neće svidjeti našim gledaocima, pogotovo našim Bosancima i Hercegovcima, jeste da kafa bude što manja, što manje da je pijemo, ako ćemo je piti, da to budu 2 do 3 šolje u toku dana i to u jutarnjim satima, a što se tiče čajeva, koji god čaj da se odlučite piti, to je super, jer danas ima čajeva, mislim, mali milion, kome god koji godi, samo da to bude bez zaslađivača šećera prvenstveno, to je ta naša preporuka. Po principu proizvodnje organske hrane ne smiju se dodavati aditivi, konzervansi, arome, vještačke boje i sl. Dok industrijska hrana smije da doda baš sve ovo što je štetno. Ti konzervansi i aditivi mogu da djeluju tako na organizam da u prekomjernim količinama mogu da stvaraju i te kancerogene tvari, materije koje mogu danas, sutra, ne do Bog, se pretvoriti u neku težu bolest, tako da što je više moguće da se posvetimo organskoj hrani i to možda toliko ajmo reći, dosadan termin koji mi koristimo, ali to ljudi dragi, ona tradicionalna hrana koju su naši djedovi i nene koristili, ono što posadiš, to i pojedi. Da ne bude samo prskano, da to bude uzgojeno što je moguće više i na prirodan način. I naravno to se može i kupiti u skoro svim danas marketima, trgovinama, samo treba obratiti računa o ambalaži i šta na istoj piše. U današnjem vremenu, zbog brzog tempa, postizanje ravnoteže između obaveza i zdravih prehrambenih navika može izgledati kao izazov. Upravo savjeti nutricionista su ti koji nam pomažu da zdravu ishranu učinimo dijelom svakodnevnog života, bez radikalnih promjena ili dodatnog stresa. S obzirom da je nutricionizam relativno mlada znanost i da sam ja možda među prvima u našem gradu, postepeno ide sve bolje i bolje. Kad sam tek kretao, izuzetno mala zainteresovanost je bila, da budem iskrena. Evo, dugo radim, preko 5 godina, ja mislim, i hvala dragom Bogu u zadnje vrijeme, sve više i više i prijatelji, i porodica, i familija, i sugrađani, random sugrađani, traže preporuku, traže savjete, osobe koje su oboljele od šećera, od povišenog pritiska, od masnoća. To je ono što mi nutricionisti možemo kroz savjetovanje o pravilnoj prehrani da doprinesemo do poboljšanja zdravlja. Hrana nije lijek, ali nutrijenti koji se nalaze u hrani preventivno djeluju na sprječavanje raznih vrsta autoimunih bolesti kao što su dijabetes, hipertenzija i povišene masnoće. Ja sad opet sve zavisi od osobe do osobe, u kakvom stanju se ona nalazi. Sad, da li se može u potpunosti izliječiti, u to ne bi da ulazim, ali da se može izuzetno doprinijeti ka smanjenju ovih parametara itekako da, ali uz pravilnu prehranu i fizičku aktivnost, to je garantovan rezultat za napredak.
Za sve generalno potiče upravo od tih navika. Sad imamo osobe koje samo reći lijene i osobe koje su aktivne. Sad svaka ta od navika se ne može usvojiti sutra, nego treba to raditi određeni vremenski period. Da li je to za neku naviku možda treba 15 dana da postane dio karaktera, nego za neku treba možda i godina i dvije da postane dio nas. Ali eto, osoba koja je osviještena i koja želi da radi na sebi i na promjeni tih navika, to su te osobe koje će garantovano imati i rezultate što se tiče savjeta i za nutricionizam, ljekarskih savjeta, koji god, ali to su osobe koje baš moraju biti osviještene i koje žele da uče i napreduju. Unosom hrane svakodnevno utičemo na naše zdravlje, međutim, koliko o tome razmišljamo? Danas, nažalost, zbog ubrzanog načina života, malo ili nimalo. Slobodnog vremena sve je manje, a jesti zdravo je sve veći izazov. Sve što putem hrane unosimo u organizam, gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi naša snaga, naše zdravlje i naš život. Sve to nas treba potaknuti da biramo one namirnice koje nas štite i koje pozitivno djeluju na naše zdravlje.